Ekitabo kya Nabbi Isaaya eshura ya 65 ebifubiro by'Abisirayiri ahabw'okugomera Mukama. Nkaba nyeteekateekire kusherura abatakambuuririzaga, nkaba nyeteekateekire kubonwa abatakansheraga. Naagira ihanga ritakataakiraga izina ryangye nti reeba ndi aha, reeba ndi aha. Izooba ryona nsiiba ntegire emikono ihanga erigomi, abantu abarikugyendera omu muhanda ogutashemiire nibakuratira obwengye bwabo bonka, abantu abarikungwisa kuba obutosha nindeeba, nibatambira ebitambo omu misiri, nibooterera obubaana aha matofaari, abashutama omu bituuro, bakaraara aha kiro bari omu myanya y'ekiikire, abarya enyama y'empunu n'omucuzi gw'enyama zirikunugwa guri omu nyabya zaabo. Abarikugira bati guma wenka otampika ahabw'okuba ndi orikwera okukira. Abo bantu n'omwika gw'omu nyindo zangye omuriro gusiiba nigwaka. Reeba kihandikirwe omu maisho gangye tindihunama kureka ndyahoora, ego ndyabazimurira ahabw'ebibi byabo n'ahabw'ebyabishenkurubo kibasaase munonga, nikwo Mukama arikugamba, ahabw'okwoterera obubaana aha nshozi kandi bakanjumira aha bibungo. Ndyabanza ngyere ekibashemeriire bwanyuma mbafubire nk'ebi bakozire okubiri. Oku nikwo Mukama arikugamba naagira ati, nk'oku viinyo eshangwa omu musisa bakagira bati otagushiisha ahakuba gurimu omugisha, nanye nikwo nditwaza ahabw'abaheereza bangye nkareka kubamaraho boona. Ndyiha omuri Yakobo abaijukuru n'omuri Yuda nyihemu abarihungura ebibungo byangye, abashongore bangye babihungure n'abaheereza bangye babituuremu. Sharoni ry'abamariisizo g'amasyo g'entaama n'oruhanga rwa Akori rubo rw'amasyo g'ente kubyamamu ahabw'abantu bangye abansherwire. Konka imwe abarikusigaho Mukama mukeebwa orushozi rwangye orurikwera, mukateekera gaadi obugyenyi mukiijuriza meena ebikopo bya viinyo ejwangize, ndyabateeraho okwitwa rurara, mwena muryacurerera okwitwa, ahabw'okuba kunaayesire timureetabire, kunaagambire timurategire kutu, kureka mukakora ebintarikusiima mwatoora n'ebintarikushemererwa. Nahabw'ekyo oku nikwo Mukama Ruhanga arikugamba naagira ati, reeba abaheereza bangye baryarya konka imwe mugume n'enjara, reeba abaheereza bangye baryanywa konka imwe mugume n'iruho, reeba abaheereza bangye baryashemererwa konka imwe mwitwe enshoni, reeba abaheereza bangye baryayeshongora ahabw'obunanuke bw'omu mutima konka imwe muryaboroga ahabw'obusasi bw'omu mutima, muteere ekiborogo ahabw'emitima y'obujune. Izina ryanyu ryasigara aha batooriinwe bangye riri ekijumo. Mukama Ruhanga ryabiita konka abaheereza be aryabeeta erindi izina. Atyo orikweshabira omugisha omu nsi aryagweshabira ahari Ruhanga ow'amazima, kandi orikurahira omu nsi aryarahira Ruhanga ow'amazima, ahabw'okuba enaku ezirazeebire zanduga omu maisho. Ruhanga okuraganisa iguru risya n'ensi nsya. Reeba nimpanga iguru risya n'ensi nsya, ebyira tibiriijukwa n'obukwakuba okuteebwaho omutima. Konka mushemererwe munanuke ebiro byona ahabw'eki ekindikuhanga, ahabw'okuba reeba nimpanga Yerusaalemu kuba ekyokunanukiramu n'abantu baayo kuba barikushemeza. Ndyashemererwa Yerusaalemu nanuke ahabw'abantu bangye, terihuurirwamu iraka ry'okucura n'obukwakuba okuhurira kw'abaine enaku. Tarugaruka kubayo keerere akarikufa kamazire ebiro bikye, n'obu yaakuba omugurusi otarikwisya biro bye, ahakuba omwana aryafahikize emyaka 100 kandi omusiisi orufahikize emyaka 100 birakyenerwe. Baryayombeka amaju bagatuuremu, baryabyara emizaabibu bagirye ebijuma byayo. Tibaryombeka amaju abandi bakagataahamu, tibaribyara mizaabibu ekariibwa abandi, ahabw'okuba nk'oku ebiro by'omuti biba n'eby'abantu bangye niko biriba, kandi abatooriine bangye baryamara omwanya muhango nibashemererwa eby'emikono yabo ekozire. Tibarihendekera busha n'obukwakuba okuzaara abaana b'okugwerwa akagwe,
ahabw'okuba bari ab'oruzaaro rw'ab'Omukama ahiire omugisha hamwe n'abaijukuru baabo. Batakanyesire ndyabeetaba kandi ndyabahurira nibakigamba. Omushega n'omwana gw'entaama biryarya kumwe, entare ryarya obunyansi nk'ente kandi omucuucu ryaba ebyokurya by'enjoka. Aha rushozi rwangye orurikwera rwona tibarikoreraho kubi n'obu kwakuba okucwekyereza, nikwo Mukama arikugamba.